Fhailí, Páirc Glenisk Chonchúir and Tulach Mhór Cútaí Mhór. Clutha Mhór ar Roinn ó in Uíbh Fhailí ag bra ar an torra in Sub. As a sheep being sort of An Mhí, going on Clutha up, especially the Dull Ordy getting right in hand and being Chonchúir. The Cútaí Mhór, Beshad the Roinn Chi and being Chonchúir, ach the Father Waha, Crave Lion, especially the Prapal, Usá the Clutha, Egg Prapal, the Crave in the Heart Tactic out with Shachten. She Shemus will hear a big avile and looted off the shot. I shoot the Mhór hurt in ish for a law the kind and son of the Meir, and it's Cahair than the Chartan saw a Barky come food. To Snowby the Nish, because Kamit soon, not the Raw, the son. Because Kimi the Douche, or the Valley, so the Dolphin Parker, Marville to in the Shachten, to Snoik Conor Melia, a Shix of Hool, Selena Long Food, Toss Shane O2 Green, Ibn Chi, David Dempsey, Exhibit Cahat, Lee Pearson, Captain and Earn. Selena Lahul, Shea Cormac Egan, the Cahat Genzi, Ibn Cuig, Diarmid Egan, the Stigl Arbeel, Agus Rory Egan, Eric Lee Hall. Laura Hurt, to Snoik Jack McAvoy, Agus Aaron Levy, and the Caleb, Agus Selena Lahasach, Tom Marcus Dalton, Eric Lee Hall, the ball, Keith O'Neill, Eric Lee Hall, Jordan Hayes, the Stigl Arbeel, and the hot slot. And Lean Long Hasach, Dylan Highland, Shixahuna, Shane Tierney in the Carnoiga, Agus Dara Flint, and Criech Numach, Aaron Uvali, Dun Clutha. The Council Aaron the Courtyard, Initial Sock, Good He Parky, Chonchúir, Charhona, Good An Mhí, Agus Aharu, Biogavon, Dianach Diantaka, Hashin. Adam O'Neill, Tite Machas a Banale, and Sir Tranhona, Leg Gortu, it's a Tráchtaire, in the North, Kean McBride. Fiechant an Irons and am Lawn, Sean Brennan, Shixahul, Seamus Levin, Sean Rafferty, Agus Brian O'Halloran, Selena Lawn Cool, and Lena Lachul, Donald Kyogan, Sean Coffey, Agus Kieran Caulfield, Tusnoid Brian Menton, Agus Jack Flynn, Lechele, Mhór Hortery, Strahona, Jack O'Connor, Rory Kinsler, Agus Maravilo, Sonagum, Kean McBride, a Tráchtaire son, and Glehan, and not Adam O'Neill. So Lena Lawn Hasach, Jordan Morrison, Ferdinand Sherach, Tevlish, Owen Frayne, Captain and Earn, Agus. They shoot a rim in the Carnoiga, Agus, even a quick Jäger of Rome, Tranhona, Aaron Lynch. They shoot a Fiechant and Fedelish. Couple score, tapping a hot Sahasa, or how on V inish a Fiechant, a Machan Torrele fault, Kahasha the Klehasa of Wachten, Agus Special Dollar Diggy Rhine Hain, Ni Fakel in the Elevaka, Ni Heva has a Queen of Arena Della, Achan Klehasa and Bishop Wachten, such Tranhona, Fiechant Cheese, Aaron Ballatron Hona. A kind Easton Dave Lena Tamalina hin, let look by the Schicht Uvali, Agus Hasha the Gusard and Klesa, Hun Prapal, Dun Crave Line ha Tachtig and Cooper Shachten Dov Son, Agus Sulivan, Son, Eric Ravshin in Ish, Chesh and Shra and Leon and Torheat, Ni Rother Adol in the Fio in Leon Michel, Lucha a cock, Cooper Clehebutica, a Cooper Torah into Waha, a Hern Debel, a Coot enemy, Nachmo the Frankly, around the Dobotica and Leon Shachas Counterval, Hyder Heason Son, the Gorpig, Hannah for Hen. Fachtaka and Lawson, Corky Gehenna for Chi. Agus scored in the Morgree, Achor and Ordig, a good enemy, so Sraith, Chi, if a cat, Corasosaka, a good Tito and Tach McCarn, yet Yaw Abbott in the score, and Murachor and Order, Mashin, Big Broomore Miltach, Custantori, Uvali, Tranhona, and Torheed of Sun Cadisa, a Crave, and the good body, a dollar Stacher, a Martian Kahasha, the Town, Heaston Sun Tranhona, the stop of Hurlish, the body, Shin, Keen Heaston Sun of the Shacht, here to Stachel Sun, the Kunte, Uvali, came in which I should the plus new Hashestig, Heaston Sun, every bark initially, Russia, she'll go to a cup, Ed Cullen, if the Shachtiger or Romiga, Agus a Machtmach, and Sun, Leshan there, Agus Ara on the Vian, and so a barky con the hoodie, Father one, and Gavan Order.
Or the Bíon Sraith about Glenisk chun chuúd an sasa do Mhór agus an Cabhanar is an Tráchtaire Tráchtaire lane of Seamus Mulhéir has a Mahal Arab the Sun on Lear Hodige or Kunta the Leash we trust Garrett Source of Mhór Madnige agus Kimi will lay Aharu let the element saw early Dolan go will count of audience to get Uíbh Fhailí had Tarn count the Antica Rimishin Gahanar the Hall Nile for Lagim Hishach Sun Selina Lana Sach Kimi kind of a shoe the Del of Tronhona agus Kehat Titemach slew and more by Hishach saw Barky con the food Tronhona on Mesha Kurbashi Gown Tamil Neil be Kintigo Foley and Goya Shade and saw Tape the Lava Disha Beshesh in Kauru and Stolum to Sussikid Lekunti Uíbh Fhailí big on Brat a Shady Heason Son in a Davlina on Gahaimer Lochmore Regan saw August and Clog let Tusnu and Clog Tusta saw a Barky con the food August near Hord Catanarde and Quaymore saw a Ryan Dogs and Kirchel of Butta again Kunta enemy Hasha the Dutch Source Fan Bork Donald Kyogan Fardain Sherach nor a Hain Chess Boss Uíbh Fhailí Nishkiti Sheer gone down Kaffer Sure a Hemad Wilson Son or Travel and Hortran Hod and the Kunta enemy in his soccer to she's earlier Hod and saw Shane and Far and Nahat Slat Rory Kinsley Cadian Sheshu Toss Boss all hard to cut Fardain Sher Bitlisha on the body of Dolastach and even Callan Dolastach and it saw and counting Guantamach Son against the Corton Tory Lee Pearson captain in here in Son of Kauru Homa being tall and Son agus how Rawa took an issue get to say Kunta enemy Hashad Beo Albert on the body hard on Lochmore count Fachtica and the Hanko Gadisa Marshin Hain the Custom Tory Kasha the Kurmach Tronhona and Talo about this and Lee Pearson in issue tacht the Machlish Lear Hood it's up no but the ball catching Sher and Glogot Sahagan Retor Shasta Lord Wheelet son Uíbh Fhailí a good mal leis Lear Hood ach Kimi got the hitting a machination so Lane Currachun Kini Kaha Kahar me Shaftalina Lana Sahage Kunta Uíbh Fhailí at Saha Plan Egan to Rehana Yastian to Nishon saw unfaded on spots of hot August score Egan to hot Lewis of Lessa Shane Tierney Nish last stick and Suat took a Shamacharish to Toshta Leshan Immert come in more on down Nishon saw or Lear Hodsa a Chahavastach is counts in Titi Gara a lot of body or she gets Sean Brennan and then straining her counts in fact so they get Shin Kean McBride and Isha Tachta Machlish Lear Hood and the Kunta enemy on the lower Savarsa near Reshin con Tusnu Ahmar Rot and so Neil Adam O'Neill Tusnu Tronhona the Kunta enemy Gorty Wagon to Corasta shoot Ni Veshelo Tronhona Nietzsche he's son or a Davlina Achanidert Shahun and Long Pulley Sean Rafferty Maxwell Sven Barkinish and so Custom Tory to Sheer reached to get Kunta enemy Dennis of Fresh here and Sunshine even a shade Dear Medigan they shoot the Strigal Lord Wheelanish and the Shell of Force get Kunta enemy and so Jack Flynn if you can keen and put Chachun count the Chahavistach and Mates and Dientike and reached to lead along the Sachin Hodine Cherach Ach custom to Diana Gama Dientico Hunter here and Sun Shane O'Toole Green here and Sun David Dempsey Lee Pearson and Shuraka Gabrula and a Hela Agus Utmal Egan to Shul Agus well Kush came the Horton saw again Ray George and saw Agus some Cartigan Ray George and in real he Carter Fadden Sun again Craig May the fact in Ishika Agus one Bardor attacked the Northern or Swiss Van Bark and Suck and score a hot Moss Fader Necher Lesh Conor Melia attack Swiss Beshe Congrocht in Lina da the Kuigat saw no with Gole Cartigan is Fiach Cheese Ed Conor Melia Shasta Creed Dida Lina da the Kuig Fader Lesh Hiet score and Isha Hot Tronhona the Irach der Vod and Sunny get Kunta enemy ach and Pastor nach a Titim Waha custom to Diana Gama stop a Harlesh Marshin nach Shasha Das the Kunta Uíbh Fhailí and score a halt Conor Melia soccer to Shees counts from board to Father Galorga which he Creed has the Fiach in the Northern against the big score left out the Sahaget says she normally had here score fact the Sahaget and Brata Rosh to order him Sunny get Bardor Conor Melia Tira glove chasing Council kick back at it talking son Besha Congroft and David nach die to back cut Ryan O'Halloran and Council of Wachten kick back Mahaga Sean Brennan being Brewacher earlier Hood and so reached off first Brewacher it gets us Uíbh Fhailí or Shin because they to go back at Marcus Dalton piece of dog Roch Ruig about the son big Deshika Kunta enemy is Tachta Machatsa in our count the horse was then Bark saw so the Dolastach Lord Wheeler reached the Fiachan to Fed lower the Cosclu Machatsa Kieran Caulfield, Cower attacked us in the Custom Tory. Brian O'Halloran in the Reach Bar, a Hortus lesson, Gloshacht at Sudov. He's Barky on the hood. Cloha Alavur gone down to Kunta enemy. If you can do the Tory, and counts the shot to Shafts' boss, can he hit him back and saw? On Ross Buttica, and counts it back. Nada Shafts of order. Again, Brian Benton. Gent to go home to her father. Under Hutchin of her staff, we shall knock more Bulton as she needed Dinig. Ach, counts it for the Shafts of order. And Sunnigan Benton. Lear Hood even her fad for a Shafts' boss. Agus an Ross Buttica Benton. Couldn't bother to the heart.
agus Hashed chun Keenan is ar clár a scór agus Loch Lantern An Mhí Hashed le cosn sa a Barky chun the food ar the deal out play on the board of it's a Tránóna agus Canan Ayas fachted son to get Jack Finn off a great order raw grab Suki jumps the drum with son you're in Cada Shini enough agus shall we get Volley in his Hashed Sokru Shees you're a kind of son revision go ahead board is good to shaft get Volley back with the flank play Gadisa he's good for Fakish getting the feet on and the flank play Ella on the body and on a shaft trauma Cash a bit cooler when they should reach the Tránóna pass law Ella squeeze and Simba the heat to go back and such and Kean McBride and Dylan Gama Shellef Shin of International Coot An Mhí Cormac Egan you're hold tight to get Coot An Mhí and they should have to Mac Kieran Caulfield the reached Shellef Fosa cut Does the him Jody sheet and some pre deer of score Hula Rachel after the Dutch attack and effort Shellef Fosa goes in a dollar Lord it's Donald Kyogan Laura Bolt Mission saw again he locked in a Von Falka his stick Coston here and so they get good to Volley and Federer you're hutching a half a stack and son of Joe Owen Frey the stolen half off his stick and you're hutching cut stacks of spots and ish Shellef Fosa the Coston Tory to this year Aaron Lynch can the yellow Shellef and Babhta Lesha Gasso got his Harrison Braston score even fact to get your whole deed up and more deed up to go blue door a hand fact to get to the enemy this saw Aaron Lynch again go hoot up and score in the halt Spots all halt to get Ishtigan son Vini here off our call the Nivon of Russia and so they get Volley after Russia Conquer for home to Aaron Lynch she score on the Astov she's good over to Shane over to Inish a hand let off feet is the couch the squeeze so that's have to go on Fred shots the spots reached you're up Bellinson Sorry you Volley should have go to ball a couple of row Inish Babhta Cash should have he's got these cool weeds so hand in the door Clara score again then Coot An Mhí sauce to the shin and Keat Bada hot to play Sokru Shees yellow and Babhta get Brian Minton and son Good Volley attack Mac reached Chonchúir hot to lead a lap Cool of Delavan the Marshall or headshot from Keane Dog Cormac Egan Diarmaid Egan's Rory Egan Spanish Chonchúir and son also was Fell Páirc Babhta Michigan Diarmaid Egan and son Fair the Broga boy son and also was Fell Páirc cover attack to the Gleehan and son make has spots off hot to give Volley and son's federal scoring the Barbrew Coot An Mhí sauce the Sokru Shees and counting to the Shagara Stefan and Wador Sean Brennan and then turn about to this Tránóna which I should call the just a hit Volley Cash had a piece of it he's fair earlier hold it's tacked to Macha Hosh had the niche hand and all the door Shellef come up from Damien and Sean Rafferty Seamus Lab and Stachel Lord Breeler Raisha her first pressure reached the current son Rory Kinsella tackling Sheer on the hot stock and Carulo Kieran Caulfield Lesha Modira Kean McBride at the end of the mat and Shellef Seamus smacked to big kicks here and this struck at Ian of son or Kean McBride against Count Sarah out of the mat took a one son to get Volley agus big deshin is get Sean Brennan attacks us Fell Páirc so which on and counts at Hogan Tá sé Meath John Lear Hogan saw score of on Babhta get Bádor Tránóna counts Babhta get Conor Melia Sean Brennan attacks us Fell Páirc well Kinne Dientaka David Ray Farrell Laura Hurton saw Coot An Mhí Jack Finn chun squeal playing Gaunsa Jack Finn if you haven't Federer score of Hot Mission saw he brought the Rosh to order Henson she you know but they get Conor Melia Henry Tucker she's reached the Barky on the food Páirc if you can go home to her fad Dungle has up as kicks here and isn't so Federer counts for Harris and Drasnon but she father galore at Nietzsche order a hole and Ron Dolovan's son August counting for R4 real and some of the cushioning field count for a moon she get Coot An Mhí Tránóna agus kick him off at home to she get Conor Melia and so Federer's count topic of Páirc Raisha Isha and Suggs and counts in the Mac Harris and Dave Lina number cook for counts in the get agus Bohig on your hold on Ross Shin she'll fuck to get Kean McBride and Kean McBride Stachel Lord Joe Brian Minton Farrell on Bádor Shin the Coot An Mhí Kieran Caulfield reached Chaide Currach and Kean and saw get Coot An Mhí lane Wheeler a gochain in a dinnig or Federer a chur so Fell Páirc Gimmer people in Stu no and Isha Hoshed Jordan Morrison Isha saw Shachun Fardain Sherach on the Lewis of Arsa or Ligos Louis Surstov as he counts the shot to Harrison Grasnall just Sarah off the mat about the sun the street goal with Kyogan scored on the ass Babhta get shoot some number here on the ass get Coot An Mhí Vig Vicky Hart agus Declan Kelly Row Hostel leis an up to the guest Coston Tory be chef East Bill Row Escadov shooting stack leis an hold about the sun
Peile le tógan tú is chun council go amach fada sé fachtan san deanta go bhacha bhil ar hóid san smachtú a se na meachta sin módíra a far a bháil stíigh sné daraflin inis an féidir leis rudéigen dhéanamh daraflin tíbal an stú an óríist agus bháilí fiochan sé pí go níos fearn ar a héte chun cín críndíireach nu a bhín se go bháil típa leis ar hóid sé pí go gróháil cosantóirí chunta na mí siar ifid a fithe dó an san sin Tomás Mac déad ní raibh sé siúd chun tosnú ach úpla athrú anna dhéanamh chu fadianta go bháilí Tránhóna se do tíalt sin a chur amú Tránhóna agus á spás ááte is so daraflin leis adorn agus Harris an drastád a brethe anna as san a agus déanta go an scóir sin a cháid bhí na cosantóirí tí siar a gceú déna mí Babhta san scóir anna as fachta cut bhí go maicha le go tapigad san Is Kyogan, shoot draw. Babhta ar hóide churchan cín cíar an cáfií de mohaláir chuirta háise a ríist sa cára háis ó Jack Flynn a sé fachta go Flynn. Cí mí cad dhéananig Jack a chaine le duine I lína críndíireach a gceú déna mí hús an tusa gan isna sa an blíine sin bistin is chu an tusathe Richard Bogatíbal a sé fachta ríist típa an stú Babhta a dhéana chrothún as pass na lád tapig á húsáide chu an meid scóréile sa hagan be sé comreacht an bolla an pulla bóilte an bádóra taachtamach ní le gáis Council Curra Mú and suddenly get Jack O'Connor pull the bolt and suddenly get Kunta and Mia Hoshet Keen and Sot a Barky come the food Henado Linda the Chi Diarmid Egan Cowra hard to get Molar Hortinish and reach the heart of your hoard and reach Cowra tapped and Sot O'Cormac Egan and lead a Lahood should jobs and done Suas Fan Bark Diarmid Egan Elaine Wheeler and Churakason done Suas Fan Bark and reached and Cussin Gloded and Cussin Traum and as a reached All your hard fachta her national cosantóirí na mí a sé déanta chu I rihan strahar fad and they ended cussin to dine séireach sin a a sé dan lauded here in sun agus chun cín chomba Ciar McBride and Sean Parker fad a hoscad suasta Can they hit to machchan sa we'll be draw up to score a hot agus ní len strain an echar ar counts a hot licor on bulla for a Harris and Grastal and son to get Aaron Lynch a reach Then tarna score fachta get Aaron Lynch 6 a chúna Tránhóna dóibh agus iad chun cín and sa clár a scór héan na tí le ná na tí an báda sin a teachta ó Brian Menton téis céad an nómatí a bhí caite ar a glán gin déanta go maithe an council a chur isteach sa báda aníireacht ar fad é sin a háid an bult amach a Conor Melia amach Joe Laura Hurts an Lord Lo agus an council bista síos a ríis fear an na had slachin Jordan Hayes a fiachan chun cín Bert Fock history get to Valley when federally holding the Cahabstack on Ardent Tunica and council in the Histach and Son of Joe Shane Tierney Leshikito got a lock all here in Son August Shane Tierney if we saw it Kishtucht again council a hard Son be real advantage to get on marks of in Hawk Shell Ashtigden meet Lena for her hand on the real Erolas and so they get Shane Tierney for her given to Shigan Sunday every Cardiager from shooting Chago to Corfad Squealer fair the earth son Barbie piece again for every element toss to get this mission in fact at the end of again council for Harrison Glasnod Shane Tierney the sucker she's and council for Harrison Glasnod again in straight and necher and so that council the haunt and this big with heart sauce that lesh on the earth son Machal le bochten so council Proctor Mac Joe and Clee Holland in the Shasta Spórt to go to get Sean Brennan on Spórt a Haim Shoe Shearer Rashid Sean Rafferty Trasta Joe and Table done Páirc a Barky on the food Seamus Lavin and Seamus Lavin done so Sven Bork will cover hard to get tall Jack Flynn Farha on the Ekala and Tránhóna Hashem Gachayanot Poker from Dave Lean in the Sukkah Tycoon enemy in the corner August near Hudson Kaiji he's the Sukkah Robbie Brennan he's the Sunday Richard Hostel in Council the ball in their hood Marcus Dalton Council Tucker on Dave Lean and Son again Shachalor Wheeler Reich Uvali Rish Rory Egan Trasnet Farron Nahat Slot Jordan Hayes have Gans even the Hania and the Khadunama the Chet and Mohalara Hutchison and Cowru and Son Jack McAvoy and Mohalara Hurtach so Sven Bark and Rish in the Costantori Neil and Wheeler herself dog so Sven Bark August Dasa Shini Yishkent Saul Rish Jordan Hayes Trotagant and saw Ernie or Farravon Fokker he's and some Coffin and Calder Hardu and saw I said she get to get Cormac Egan the Federation in the for the Shasta Spórt he's considered Dave Lena how Tomás Mac did because the Irish nation there for fear did. You heard the tackle against Mac did. I shall fact the issue. He's in the Vishal and oh, but a second to the Scolena. Oh, had it. She right on the reach. Constant squeeze to galore.
Cormac Egan a shell first so get Uíbh Fhailí now the Cathal Henry An Mhí chun Keen Bardishin or the look for a half Babhta gosh and goes hard the Clehan on the Babhta could Uíbh Fhailí on fair low score egg a hot so big Kinney le diana again right road agus an Kinnish dianta will kick Sarah and son agus ha so the kindlish right road he's the son Lerwood Charkemach and right road Screaver Dag and Cheese ach Neil de Shaw Hall to get the Consultory on right road Be Queen of Sheer and Iirecht attacked on ish or Shane Tierney session attacked on he dashed something get to the lead on Sraith Páirc and finally there hold he's there Dave Lena so Shane ish from Craig Newlands bechacht Meath scored so or Shane Tierney Farah on the Hummusach and this Beo able to it's for Harris and Gaston Hansen Cornelius Dasog Harris and Gaston big a brat ball back in order reached Sean Brendan attacked Mac and Shikita Machanish and so we're planning to get to the Mhí and so Dal Fadden and Fadden is in Bishop Diana Cahir Foka is Stigal Laura Horton to the cut and then Rowan and Ishika Brendan and Sagas Faravon Sheet and Sun Caderiga Raytor Utabal Egg and Shoe and Son either Niall Furlong and Son Long who leave Sean Rafferty how she gets Son Faravon and Chiel stop a Hurla Shavarella stolen with Dr. Raytor Sean Brendan initially hot Currishisa reached about so again he's sort of Dave Lena has some keen jog fact to get Keen McBride and some Choma Utabal Egg the shoot people the bark it's up for Helen Moore gone out it's a high shot Congress and Dave Lena cable Higger Ross and Ross put together hard about the son Achele Fishington son and Brew Eric Kamach Bajori nearly on the hot spots against the Bajori near her hard for a mach the lay to Salish is doing all got out sort of Dave Lean and Marcus Dalton Jens Gabahage Farahheim Shimonson Darragh McDade reached so call of command such a here Caharu so Hessa Diarmid Egan and Sraith Páirc reached him and if you launch an issue about to come but Lina Lachulchin Neil and Whelan Neher Turik with some Sraith Páirc I guess a research when did occur of Sraith Páirc so again Uíbh Fhailí Helen Chinish and Nod Kuig Cormac Egan he's got the lowest to take Mac as a Glenisk Cormac Egan in this count agus an Roinn Currishisa again so Federalist for Dagan for who find out respond to this country then and Dower put in the lead tacht Mac and counts shot to Shaki McDade by shot by Sherach as Harris and Gaston count on the Asafad and Brata Rosh to order him so to turn about the Tráchtaire and counts for a Harris and Gaston got Babhta and son again Darragh McDade the Cathal Ganzi in the Fihedo Le crush tradition so Lochland to Kunta An Mhí Masha Titeach and Derek Caunella for a Harris and Dave Lena Leave should draw horse to Heaston son Ever Dave Lena Lishan Iirecht since they turn the count as a Hela for a Harris and Dave Lena cut Not a shaft the Hela Chi Lishan so a Bark Econ the Hood Uíbh Fhailí Taka Shachsa Anava her fad Either good ball and something kid could yomati a hop reader she's so the tacticians and the Gimmer Anava Hansa Iirecht in Vod if you put An Mhí so here couple no with Consultory Uíbh Fhailí Taka and Shachsa Cloha Anava fad and Sasha Dain Sherk nor a headshot from Keen Shane Tierney ha score fachtig a shoot Canavano kicks here is Canelo on Nibbert Cormac Egan in ish Shachalar Bíle Raisha Tasha the Jaws Asta will your Hodja Chamad agus the hand of the Páirc who saw it so cut Taib so he then Dower hut Consultory in the Meath to sheer and Lord Wheeler had it so cut he has steam hut Meath end in it up to touch she's so fin Pasha Stigal Lord Wheeler had spots all hot directly on the reach so get Uíbh Fhailí as a Kishte is your hold that's a kite off after Ashigate Diarmid Egan Harrison Lena Derrigan son against me all is about the son Sean Brendan attacked the Mac and so kick him back more to Shahai Shahanish Hawk out for Harrison Dave Lena get Kahasha the negative heart to this about to sub F Creative Keep Robbie Brendan he's suddenly to row hosta then to come back again Donald Kuhn also Sheriff Fachty initial so again Swiss friend Barker Reisha Cormac Egan in this against then to come back again Egan a race so Lochland to Uíbh Fhailí it's a brash we can be Brader would take the tacht of it so Tron Hona he's so ripshig with a kind Look by the Sraith to Kunta Uíbh Fhailí you can see the sauce still a couple to Spórt so on Sraith they're on the back father he's sitting going to Kunta Chorcui was Tachtaire McCartney going to Chavon they're on the hostel mission to Spórt and Loch Kiana Chi Kui Dear course so Tachtaire McCartney cut the job to the score the Mhór for an order boss they should have soon Loch Kiana yellow and such on hole like a start who's smart the antical and all the shack chesh hook no but he did we used to give him people to see what's up
Dara Flynn. Diarmaid Egan, Stachel Joe Cormac Egan, Cahar Fock Stigan is Mel of Oil and Tucker, Richard from Calmore, Stachel Joe. Carno gets in the lane Dowra, Kitty Carta Yana because him Jody Mhór Páirc. Marcus Dalton, it's also Sven Barker, reached the top. Good enemy, Cash Bitter, Tráchtaire again to Yana Vinicius Huggins, Bruce Sus, Sven Barker, Marnie Lane, Dower, and Echer, Diarmaid Egan, Dulsus. And the score of Halt, Mar Halt, and Sposs all Halt to cut. Shots of Sposs, reached access to it. On Lewis and Son again, Dara Flynn. Peter the brush and come Sposs all Halt, Son again. If I do the source on a happy again. Good enemy, Traston and Sutton, Joe. Cormac Egan a reach, they fact to get shoot, which I can do a shots of Sposs, especially in the road. All Lewis of Axel, the Egon Lee, which I can score a Halt and Sutton. Brought the Rosh to order her half out to Tráchtaire. Again, they're in Ballagas and Ishak, who live in the Haney of Jordan Hayes, Shea Lushtach, Jordan Hayes, Leshadurn, Congracht and Bulla, Agus Harris and Graslán. Score on a yacht fact to get Jordan Hayes. It's Stigan Sunflash. I give her Erin Nahan Slot, I give her People Fan Páirc and Sa, a Páirc for the food. Council Board to Macharish and Ordelo, you have to come Jack Flynn, Council Smachtu, Osboss off, Artinisha comes in Connell and Kaisenson, again Cook to the knee, Lochland to the knee and so, August Ulach of Taka and Sugga Barky, Conachúir, Tráchtaire, Neil Shed Sausta, Mission Pay Beda, Harley Fishkin, Mhór Páirc, Tráchtaire. Cormac Egan, Shachal Orbeil, Diarmaid Egan, Farmore, Job until your Hoda Poops was Sven Bark, on the back of Disa Sohesa, struck all Yellow City, Dr. Rachel Facanefer, Captain Enough Picks here and Son, a high factor on Ashika, Lochland to the knee, Nisharala, Dulce was Sven Bark, Cameron Costatori, Abdeher, Rutsa, Source for Reisha, Farah Nahatslat, Rory Kinsler, Stachsakuna Reisha, and Fardine Sheriff, Jordan Hayes, Jordan Morris, Hasha Factor Rish Nishika, Hasha Dulce was Sven Bark, get to go back in Costatora, a lot of Ordigan Raytord. Real and one toss, so Jordan Morris, the captain Mara. All Lewis again, Varston, or a henchach on Keen, and Cluhasol last the source and mission saucy here at Barky, Conachúir, not a hawk they had the chi, how Brewer, Coot, the knee, and so a good fade along, Council, Hor Harris and Graslán, Barnish in the Hoon, the reached, I guess Tráchtaire Rashi, Yenaf Sohesa. I shall fact this to get Jordan Morris and Farlish Hitoig. I shall shoot. Between Talton, Mission Sofa Kappa. He'll go on. Strainer shot, scoring a halt to go out to the Páirc. I shall blow all but near the halt to the Tráchtaire and so they get. So they keep count factors, the kick in the Sarah, Tráchtaire to get good to the knee. And the Hocht. Lord the Hocht to hand the kind of this Conor Melly and Nishan Mac, she kick the Mac and so. Check and Dullet, Mac Joe and Clee Hall and so. Meath had a hitting a Mac Conor Melly, or Chef Father Calmore Meath to go to Mac and Son Gash and Meath in order. Dylan New Works of Veshies and Son get good enemy. A high fact and Son Cup. Marcus Dalton and so Sven Bark, Lord Rochtenson. All his sport to get good enemy. High ball to get into the staff. Joe Niller Hode, Hosh and attack the Mac, Leshier Hode. She never the Cahar Dear going Frayne, attack him Mac and Sochen. He's a dog Niller Hode, Hart, he locked in the ball, Falk, his stick and cushion. Aaron Lynch, Hall score, Falk, he shoots the play his up. Hawk down on him, Hoss or reached off Hart to Suggan in. Did it attack come and Suggan's log ear of the Babhta. Can't let it to the Garrett East and Son. Yes, they have a cheese on a Dave Lena. It's Mickey Hart of his Declan Kelly. They shot some on a host or fog. Listen to him, Jody Gadisa, Sohesa. Dulce was Sven Bark reached the hot shot. Jordan Hayes, Hawk East and Silligan. Calmore Meath, shot to Stach again. Hawk come and died share her shot. Hasha Fach to get Tierney Harris and Graslán and Council for air for real again. Achar reached. Under hot reeler rolls again Farrow. On Mark Toki, he's the son again, Martian, how real and Tosh and Usard. Each other, sauce the he's the son of a day being a coot enemy, I'll cook the cash to cut a dollar shin. Cash to dollar shin, Achas come a son, I mean, you know, to the merch. It's Kadir again, right over, mission saw, on club, stop ahead and saw and Barky on the food. Plug stop ahead, initial saw and Barky on the food, pay. Here of the Villarreal getting right over, he's the son. And right over, this but we're going to yell over Will. Keenan let Keenan again right over, Nather. Had to hit him off son. Lano we did, and Clugger reached touchdown inside of Barky on the hood. On your Hudson Bull to Mac, Sean Brennan, you have to come out.
It's going to get Spórt in the hard. Sean Rafferty still our wheel less in your hard hasha. Quite Anna the Hallam the Fadsa they're right into Uíbh Fhailí not a hotter car score Cooked enemy hand a card it is a higher than the dog for the boss of hard mark and doubt how brewer cooked enemy cash at the place of has seen what done Susty right hand of Lynch food hot brewer the lad that Uíbh Fhailí through the propal and crave line hard tactic out Cooper Shafton a head through the Fiachton Fedlo Boer hard so into Spontus Anna Vagadisa so Austin Ladner the Hudson shall I force to get cooked enemy and so Yorkshire for a Hallish and Gascon and Paul in the shade Sean Coffey down to the Mahaga and counts in the hall August Barniship Doom to Sossanish Non Hoff the Hand of Cook Lochlanta cooked enemy Iron and Hassamanish and so a reach both of on Ellie counts in Bishop Shees on Bishop Factic Sean Coffey Shacks his boss right Shahud, Mhór Frey, Captain in Ireland, Hans Newell no bull to lesh. Even Lena Fairhair, Jordan Morris, and the whole kite together. Conor Egan and Dylan Gaman, Sheriff Shinna Horton Lash, because I wanted to get Egan, that's so Fenn Borg. Uíbh Fhailí, founder in that, and the Sutton so strong hold, and scored the hard. Conor Egan, Dylan Gaman, get Ian Max and Brewer for earlier hold, and so I get Coot in the me. Shahud, Ibn Hania, Farron Slot, Jordan Hayes, Dylan Gaman, get a reach. Hutch in the hurt. Oh, that right chair, a bit of a shot. The Federation of the Tussa again put the enemy on Shell Force go far na slot Council Congracht on Bulla on Vega Bratton nach the Lord Niveg on Tarn the Count for really get put the enemy on Saucy here that Kasha Dimok Rashin he said Dave Lena this Conor Melia sticks the ball in initial talking piece of the lower song go his up Hakikamach le togen to this so again Conor Melia Cadienisha nach mar gafain in George the Uíbh Fhailí Peile he stachal Peile because the stalking Misha the Nisha John the Clehan and so Masha shin trust the Hinishaka not the hoch the hand the Kuigan so Barky kun the food Hasha le bola mach Nisha Camor Meath stachal Peile anachit was the him Jordi Peile he stachal so K York Shellef the Bishia hot to get the enemy Godisa a reach Shahuna Rory Kinsella Shearer Raishad both get here put enemy from Keen Green Dina has pass off to go Minton Farah give it less than Babhta that's a shoe the vehicle to reach they shoot them all over for Tron how board of all Fachtige and Federal Laura they can miss a hot so Jordan Morris for Sheshir Farah give it realty do the rig and out reached Sean Coffey does so spend board has score of all Fachtige shoot has Laura Cowdell and Spórt reached out hot so get down share mission so that's the Story when Federal Spórt hot the lane real of Tosh the Connie Dr. Ray Tor Fakenecher on the Yorkshire Leslie Kitoi for a Harrison that's not reached Aaron Lynchbe had Cowdell a Fachtige shoot has I should give it all of us here that then she will score Fachtige shoot on the Martinish this behind multi-million or Fachtige had not score Fachtige Conor Melia Laura Gurdagan also him Jody it's up Scappa John the Clehan Harratilo Cúpla Bisha as a chéile in Fachtige Cúpta in the knee Jack McAvoy he's Sinner and Congracht and Dave Lean and so it's table shot Jack Finrach nor shot the Stachal Beal counts Spórt to Mac and reach Conlella Squeetson Caffer of the piece of Gugni's Farrellis and the kick in the Mac Tron Hoda on Spórt all hard to get Keane McBride the Stachs of Spórt on Yoshel Hoda Rashid saw on Dyke Sherling big the shot Cadiriga Raytor on Kenny led the end again Raytor which a Conal Hall on for a Babhta Hockey King can run to get Raytor August big count on Spórt and Ishlet Hogan to saw a barkeep for the food Nod the Hock the Hen Shay Kina Mhór there to get Raytor to play his son Cúnta enemy a bhíchan dirig Take in the other Clara score as a 21 from Keane and Sahan Raytor from Leach to Hurt to the Hilliard in the speaker Kested Shin Lee Pearson has to get some captain in Ireland Keane the again big kick the condition Sahan a bar kick from the food Shin Jordan Morris in the Stachel and Shaw Hogan Agus Brewitt on their hot a from Stachel and Tron Hona Conor Melia is 6 the fool and Federal stop for Lesh Hungry and Take back and a bar kick from the food Jordan Morris Í facail déanamh Glenisk ach an counta a chur isteach sa bháide. Cad é hitigh amachad sa. Blir hód mór mílteach agus an counta an bád isteach sa líon tánaige. Galéon darúd an échar. On meis é sin ciniúnach tánhóna. On meis é sin ciniúnach. Tá counta an chur isteach sa bháide sannaige. Agus níos tá curt de friúlar clár scóran sa a barcaí chun a chúd. Uirn baile nád a hocht. Na cuairteoirí dó sé hábháide fachtacha. Bí cuioineh siar. Cadach sa hánig a báide sin. Kick amach chuig a stray. The báide óirí prú mór mílteach chura. Nuair a bhí teanna tacht amach le silir hód.
Cosntóirí tSaoir agus ní féidir níos a sé titir na chola sa Diarmaid Egan a sé fachtaige Maras a rís Maras a brún níos tachta go teach ceann eile háilt a sé chun scór eile háilt sa Jordan Maras an bróidá chur síos is go chunta An Mhí agus iad dúscathe idir na chola sa na fiche nómatí idir ina gola ceart na fiche nómatí a chuid dúiste agus take isteach sa chluise agus a chut anna I friúil fad inis ar chlár a scór náda hocht le dó seacht iad chun cín inis agus an bearna oscailte cá. Ceamór místa Tamach ige Conor Melly ar náda lo, suas lo, chumracht an Daimhlíne. Cinna dianta gan Taimhlíne an sun, hallir hod fachtaige Uíbh Fhailí, cá siad sa clúsí síanamh. Báda sin Díanamh an máiste an sundáid ar chlár a scór ach suas féin barca reis an a ríist. Chur isteach sa spás bhfuil rásá bhachta sa tá, há séad fachtaige, nail forlang inis, bhfuilte leis a stúa nó, with a socrú síos inis sa. Seach san immert agus an immert a háge Uíbh Fhailí a sé beá am na spás na há típal Nig Líháin an sa a barcaí chun a chud sé Tierney agus siar ríist a reise Jack McAvoy an báda sin na tachtán sputan san ó Jordan Morris a báda bháin fachtaige Brian Benton ceann a bháin fachtaige Jordan Morris an meisiad san ciniú nach trátháin ar bheith déide an sa a barcaí chun a chud sé Tierney gur hod fachtaige siút tráthána é siút ag gáalach go má Bá scór fachtaige siút sa tráthána Cahar fáca sigan is an méle bháin sa hacha which chun ceann a lasca staach bhí sé sigan na chearlastáil lupsa go Jordan Hayes ach Jordan Hayes is a géalún sa go costan a chruig go cúpta An Mhí a fós Hayes an salí le cabhra háilte go ceann mór lascáta staach be sé dain séach cad a héite go machchan sa an báideoir tachtamach a ríist díanta go mach Sean Brennan an tarna íireacht an san an dtíor hóirte na chlána agus cúpta An Mhí is tachta de bhíhún síad sa há nach mór lára chuirt búrta leo siar a reisle leis a cícin san ach siúr fáca chun cín be cearcha meach há sé fachta isige Rory Kinsale fear an nahad slat í léana stíige ach fear a bháin an fear dain séirlach an fearras fear há a thuir gortúir a chaint séirle hóid sin Jordan Morris na pasna lá a tapig á gúsáidecha há sé fachtaige Morris a rís leis a chitóig hána sin gastáid a léimsfeid a chur a bheith a brachbála dul an ard níveig a Baltason bhí sé chumbracht an bolla ceapasénig gur a scóir sin fachtaige ach ceanna le bolla machchan isige Conor Melly a ceanna chur a múl san ige cúpta An Mhí sin an tíú ceann tráthána go dísa agus an isis cícamach le tógad sa cícamach táachta chu sethe náda hocht le dó seacht cún nómatí le dul an isis sa grí le ham ceann san bóta machcas macha Joe Lardwheel ce ha mecht an náda lo sin Brian Benton in fact le déanamh gar hach an háláda chur an náda ní ar bhéin brúid is teach a Lardwheel a reised go ríist an ridíanta go Aaron Lynch stígan san caffar líor hóda hód is teach a Joe Aaron Lynch go chaim bot go sé fachtaige ha sé déanamh anna bheith ar fad ón Fréin captain ar an siar Joan Lína da had a cúig a reised Cosntóirí tSaoir ige Uíbh Fhailí an san agus sé a fiechan an féidir an Sillabh International an Blanchúlaí sigan san David Dempsey a feide inis ar Jordan Morris a bé agus inis as bás a háilte sa ige Morris agus Morris hálas an gasnáil tá sé seo lasta le déanú ómatí nuas Céanna caithead inis ar chlár a scór inis ige Jordan Morris an sos a chiad le a barcaí chun a chúd nach mar sin a Judimid Joe an nisise dó hocht na náda hocht a nisise chlár a scór agin agus bí a cuioin of siar go raibh Uíbh Fhailí háfíte chun cín an san déine ómatí ó hinna ha casamór diant nisise ar a scíal sa I barcaí chun a chúd í léon scór fachtaige géan ar bailón fiú nómat ar a glob in council Harrison Dave Dina sin in Caharú count ar Harrison Dave Dina Seanhóna í sú cín sa drama san a dearn réiteúd Tá se le fachtaige Uíbh Fhailí inis féidir lo scór níos a hádrúmis le hán sa hábrat a rásta áda hen sanna chu ceanna bhála tachtá kick sé an máideoir agus ceanna le tachtan sanná Darragh MacDade a chiisa í súcín san ar Dave Dina Híag Jordan Hayes a seacha Lardwheel Diarmaid Egan a dul sús féin barca sa tras na reise an spás á háiltecha ar Líháin go chuimbáilta go déit chun cín an spás sin ná Uíbh Fhailí tráthána caiise tar éige a háilta bachas a spás sin bheith fá cuioineh isteach sa lá a reise sé Tierney le siút sé siút sé séú isteachchad sa agus Harrison grasnáil leis a darna bhfuil an pulla búlta dain sé ar buite seo an rásbúlta agus sa séistigad san ceann sa búlta isteachchad san ní dólamm go raibh íireachtain san ar bhád a raibh cadíir go réiteúir Harrison grasnáil leis a darn agus ceann fachtain sanna cá sin na tastáil bhil ní ar bhéon scór fachtacha an san nach mar háin ómatí díag a chun scóir sin na techt agus déanta go macha an council na chumbrú machach chunta An Mhí tachtach leis léir hód a ríis
Fiechan Shell piece of milk níos fearn ar a hensead chun cín le luas dar a Flynn a chaim si an scór dearnach sin an sunda Uíbh Fhailí. Cluthe oscailte a Barcaí chun a chuúd isteach a lár bhuiile ráisiad. Rís Donald Keown dal sus féin Barcaí léana a chara is an tSaoir agus an luasatha agus na tusathe an tSaoir ag cúta An Mhí. Tá feh bheith piece of milk níos eile sigan san a faidir a rís an spáisithe hátacha idir an stúa agus an lína fé héan an count an seolt isteach agus an ordas an spéir agus Harris an Grasnán. Ceann an as a fad ag cúta An Mhí agus in deanna go húta chutá. Inis le den nómatí nuas an bearna sin a choscú machar rís piece of milk eile. Donald Keown bhí ann chun na scóir sin a háta ríist. Deanna go maith spáisiú na háta ar a hensead chun cín. Búilte mach ar ríist go méile a machar lár bhuiile taní léana típla an mission sa há cúta An Mhí ríist a bhachtaí tú sí go sé ráid a fáise. Ní léon brúar a man san bhíon brúar leis go amach a chéim báil an bhí se le teachtamach. Owen Frayne a fuair scór dearnach bhfuil se chun ceann eile háta mission sa. Ball a siúl gus na himdóí an sunnach a teachtamach a háisiad. Uíbh Fhailí fiechan tú mission féidir le an luas a thug deach an is a gluhéad sa agus dul a seach geile ham leis na scór a háá. Náidirné le dóna Barcaí chun a chuúd An Mhí. Idir an na golan sundaí denómatí an chiaadach le blasta le denómatí nuas agus fear bháin a stúra a stocha. An nimar tar fad nó Sean Hána Jordan Morris. Shane O'Toole Green in is Shane O'Toole Green. Búna le háda cúpla cos céimteach sa bhreistóch in sunnaige siar ráisiad. Rory Egan in is Rory Egan leis an íireacht in count seolt isteach ceann mór mílteach go títe sé seo stíige méle bháda agus cad a hítí go machán ar háid go mé a Harris in lína déirigh. Íireacht in sun ar háfuointe a cha scuilte in sun ige Rory Egan agus sin nach mór búilte is le hámad sa dóna le náidirna agus an balán sétan sa i Barcaí chun a chuúd agus cúta An Mhí chun cín dóna le náidirna beisiad sásta róin donna stachaige le ham. Ní féidir ará go beisiad anna hásta mar as níidir anna bhil sa chluithe sa í denómatí caite agus fiidir adul anna bhil ar fad agus paiste tí go lár bhuiad an chiad le an sundaí cúta Uíbh Fhailí chun cín ar chlár a scór. Le denómatí nuas há Jordan Barras take isteach san imirt anna bhór ar fad an báda sin fachtaige ón spota gan dat agus gáfuointe eile ón imirt tééis an báda sin agus ón Frayne a chrécht an machta scór na tosa céad leat. Dá cúta An Mhí iad chun cín ar chlár a scór sin éad is táchtaí is stocha agus tú cahabh an gantí glastrán hóna. Dóna le náidirna an sa a Barcaí chun na chuúd agus sin is súla chun anna bhór an sa leis an tarna leat. Anna bhór gan dáta cúta An Mhí i fiechan dearna toirí eile count an seolt isteach sa spás cad a hítí amach an sa Rás Búrtacha a count an bán nada isteach sa bháda. Hítí amach an sa bhfuil beag breá am ta scór a háit agus ní léon strain an échar ar an count a háit le cór an bula for a Harris an Grasnán in san cúta An Mhí teachtamach an count an seolt isteach amach déad be se seodáid séireach as a Harris an Grasnán ceann anna as a fad an brataráiste ardathe san an tarna bhil a Sean Hána. Héanaíag Jordan Hayes sé síal úisteach Jordan Hayes leis a darn cóngracht an bula agus Harris an Grasnán scór anna as fachtaige Jordan Hayes. Ní feiceal déanana beginis ach an countsa a chur isteach sa bháda cad a hítí go amach an sa líor hóid mór mílteach agus an count an bád isteach sa líon tánaige. A rís an spáise hátacha idir an stúa agus an lína fé héan an count an seolt isteach agus an ordas an spéir agus Harris an Grasnán ceann anna as a fad ag cúta An Mhí agus in deanna go húta chutá.
Páirc chun chuúil Domhnaigh le Domhnaigh clár scór agus fiachtanis Fhaiclí déanamh ag cúta na Meath an cluiche sa bhachtain sin Clanahí a teachtastan na bhí Páirc chun chuúil inmh River cluiche sa bhachtain agus fiachtain cad chusaítí go bhaach chuanú deile sa bhí léana athhrú déanta a fear bhaint a seachaí sanna ag cúta Uíbh Fhailí sin óin tSaoir a sé siúd Gimart was san lá clíach Gimart í san Tránhóna is siúd take seach go le ham cin idir fithe séar a ram siúd agus gachéire in na cheartan sa agus nachmór réigen sa réitor a fadó séte agus an club tosta hin sa Council shot to Shackleton, Caderic and Raytor and half-time substitutions on the opening team. Number 13, Dylan Highland, replaces number 17, Roinn. Shall I have on to come? Siobhan tSaoir in your holding son. Tráchtaire san Niall Furlong agus et golóir goil Díomar Egan tócha amach í san ag cúnta Teo Fhailí le sé siúd an a bhar fadan san sa chéad le. Beidir gortú ag na chorasta mar báta gur chuidir chun cín bhí sé siúd lárnach san glúiseachtaí. Beidir gur ag na chorasnú bhíon ag na chorlasteachir Darla MacDade. Brata ráiste áda ag siúd go Tránhóna go dísa. Dylan Highland in is soclúisteach san immert in is háise in sa cúnta Uíbh Fhailí Carmach Egan in is dosús féin Páirc. Shastan nachmór lán ho tunar Devlin and Páirc is Carmach Egan. Well shafts spás a háise díocht bhain score in is teachta seachtain sa luad sa tarna le be sé cómrach an bola agus gur a háise Gaston Canánaí as fad clachtan san ag Uíbh Fhailí agus hín hísan san be dar a flin a ríist a hísan san cá genzi with a cúi diag. Spórt Mac a ríist to get Sean Brennan dent go maith get farsin a fiúcha Mac ríisina fear láir a chuir Jack Flynn siúd eáach go mas a chluithe go dísa láir a chuirt níos Spórt in solo which an chun na módíireach go úsáid an sus tarna le níl a se na teachta trasna féin trasna a chuirt a ríist sin Jack Flynn a gáil na stachan sa nó go cos céim le gote in sanna get Jack Flynn agus big sin a ríist sa Caderic and Raytor legan Clerán so sa get Iireachtain sa cáhan báidóra teachta machchan sa rodéigent Etcinóra bhí the siad fáilte machchan sa cad a hitú machchan sa mar cíning déanta an Raytor sa go cúpla cos céime tócinn sa nach stólam an plug stoppa hen sa I Páirc chun na chúd agus sa an plug stoppa he agus beag nes Iireachtain is ige Sean Brennan scuile féin Iireachtain sa crín díireach Éidir stúir stígal lár buil a cadaige é seo a dhéanamh an Iirecht sin a thugad amach agus is socrú síos in is chun sachan an Iirecht sa becorda bhíon saga agus an club tasna ríist sa a Páirc chun na chúd Sean Brennan in is leis chitóig an Council Babhta ní seoir golóir san agus hála sin Gaston an chiad scór na cúpla na Mhí fachta ag Sean Brennan sa darna le agus an brata ráiste ána hin sanna dó héanaí a is le náda dé agus iad chun cín clár a scór Spórt Mac fada Conor Melly a ríist Mac George lá a chuirt ráise an ardaló bise le fáilte sa a déanta go maithan sanna Dylan Highland cumbrach an Dave Lína Caderic and Raytor út ball ag an siúil agus na himreoideach an Raytor rá caffar go coscéim is a thuirtóibh sa Siníad na rialach an ó an úsáid sanna an Raytor déanta go maithaige agus an scríle bhí bádóir a bháin a scríle fé Iirecht ar háfuoiteach a se dul is an módíireach an sa ach ní féidir a sinna dhéanamh a dúir Raytor agus le cloisian is an sa Loch Lanta cúnta na Mhí ní tead rá hásta le cinenne an Raytor ó nádar hís seasta hustan susa busca fráchtach nádar an eáil ar cinenne san bhí le háid catasteach ag cúnta Uíbh Fhailí agus le háid cailtecha ach de seo gáilteige Conor Melly chun scór a háid bádóir a bháin síos an brata ráiste sin a háardú which ar chun ceanna le leis a háid an sa Conor Melly a socrú síos in is an sa is be sé an síaltain gur thuirte a chur Harris an drasnán Brídíireach bóilte leis an stúa féidir leis é seo a háid leis agus tús a chuir leis an teachtaíar más féidir le an éair Council Spórt isteach go be sé fada golóir ach ní bheidh sé crí Council chur ar fóíil an san agus Loch Lanta cúnta na Mhí well le Washington san a sin sásta leis an Iirecht sanna dul ar fóíil Sean Brennan leis go amach ceann crochta isteach
Joe an Clíháil an sunna géad déanta go maithaige a ríist a clicin amach go brúd so Tránhóna don chud is smó i cúnta na Mhí. Dó héine ag le náda de brúáchar an isise Sahara. Ríist Uíbh Fhailí a tíirtlir hóla hátar naisiún Dara Flynn. Scór a bháin fachta go siú so sa darna leadóir. Seach sa lár bríle ráis a ríist a lár hort búlta is leis ilirthóid agus le cúlta na Mhí so de fiach chun cín ní lecht in bháin fáca isig sin Aaron Lynch fáca istig bhfuil líorthóid chun dul isteachige ní le ríist a beásásta bhfuil líorthóid a chun púsúas leis a láimh sin stíleá cogadísa sa chléasa sin óin fréil an dis lár bíl fóst sa leis ilirthóid an ridianta hístigin son cím go bhfuil Brian Minton agus Jack Flynn in his seachan sin congracht an máda a chu ríist an fréin í len stop an éair leis cúpla coscéim goitin sanna gacht ídor ráitá facin éair a ríist fear na had slat sin rúri cinsile tíomhra daige dí anamh stól cion trasna ráis an spásá hátain is sucr his síos in is congracht an máda sa a stigal ár bíl agus Harrison Gasnán hís go gros éráid a chun sanní bheith na costatóirí ráhásta leis an méid san Kieran Caulfield Rístal sus féin Páirc sa a crothú feib na hís an sunda cosantóirí Uíbh Fhailí hís beag sé ráidach an scóir sin agus an bearna oscailte ríiste clár a scór náide déile dó dhéagad sa ceann eile chuir a Harrison David in son Stachar ríist ní leon deabhar chun daine Mhí is an sa hásacha rudí go brúmach an na bhadóibh sé fachta sanna Brian Minton for Cheshire Bádan sa chéad le céanómatí an chéad scór a bhí fachtaige chun daine Mhí sa chléasa a ríist i mé isteach sa basta tSaoir agus Harrison Gasnán písa beag héráid a chu ríist féin Babhta go déid ar stachar san inis as an a fád na scórna Mhór í cinsile a Babhta san Conor Millie inis chun cicamach eile inis a thugann sa agus Brú Mhór a gicamach gafar méid san a rá cúpla ceann chuir a Harrison David líneach níl le bhí á háilta có ríist ná sé chun dul fadad sa seo le tusa ríist sa Jack Beck a bhaid nach an áda agus an áda le Jack Flynn a ríist an lád rocht á Spáirtige cúnta na Mhí rodíon is a gosclú suas sa díanta go maithan san agus na cosantóirí muile chur Jack Flynn mar bhí sé sin dain séireach Uíbh Fhailí is ní leannach an seile fachta chun sa darna le caithfar socrú síos éigean dí dhéanamh a sé chun déirigh go Mhór is a chlár a scór dó tííag le náda de sus féin Páirc a ráisiad a spása éigentá hátain is agus sé tíirní sé seo breá ábalta rodí a chrathún ar a haint sé seilefach snéad feibestocha ní leannach an níor háda dul isteachige siar i Joe Cormac ígan an sa Cormac isteach sa lár Jack McAvoy fiechan den féidir le siúdar déigean dhéanamh sa an lár dúnta suasan is go cúnta na Mhí chuir an dúnta có Cormac ígan seachta na lína dahad a cúig an scuil fé scór éigean tá spásá hátar a Glíháin a ríiste có ríist chunta Uíbh Fhailí fiechan den féidir ar déigean dhéanamh bhfuil rudí goscú suas cúpla coscéim sa breistócan san a ríist fachtaigh an fearra gibert a stíige ar imime le Carnóige déanta go maitha scór éigean a hátar sa bhfuil an count chuir Harrison Gasnán tá déanta go maitha sa go Jordan Hayes Don tarna scór, don tarna le fachtaige Uíbh Fhailí ceann bhána teachta Dara Flynn ceann eile ó Jordan Hayes is a kick amach tapin cópin san na Joe Cian McBride an líor hóid inis Jack O'Connor ní lenim le sin luirta tránhóla go dísa an ceann sa seocht seach sa spás a sé bút san a ríiste Jordan Morris mar sé héna tí sa chéad le an báda sinna tachtón sputa Jordan Morris leis citóig an citóig alíonnta sinna há aige ach scór eile fachtaige há héna cean is go siúd ní léon stop an éair leis Conor Millie leis go cumach ládrocht a hage cúnta na Mhí timp lá a chuirtá a Spáirte cá se chun dul garad leis gan sa rás ó siúil chun an smeachta hátar lear hóta nach an táile Shane O'Toole Green an son gur chuige lear hótin Harrison taobh líne na dó a cethir díag le náda héine agad sa i Bárcaí chun a chuú Glenisk an sa i Tulach Mhór agus cúnta na Mhí chun cín ar clár a scóir snéad ar an táchtaí a bhí bhthar tránhóna déanta go maitha Shell of Hot on Tablin and Sin Jordan Hayes and ish Jordan Hayes for Shell Sport Dernoch and Sunday Uíbh Fhailí so Shell Fhailí couple can eile hot so Tránhóna so Sven Barker Raisha will in Cowra attack that's up Tefir
Cormac Egan, Jenta Gamach, Shudler Hochin, the Smachthu, Jack McAvoy, Gumpun the Lord, Peace Bugnis Farnish on their Balla, is it adult Susfen Bork, Marcus Dalton, the Minstach, Gumbrachton Lina Fahan, Horreelan Vantoshnika, had the hitting a Machansa, a Reach Dalton, a Reach with Swedish FA Count Yannick, a big Reelan Vantoshton, who saw the song in Red Road, and the big kicks here and saw. Don Iron Balla, a special shot Tráchtaire, Gudincha Harris and Drastan, Mahasti, who attacked the near end of it, Sus Play. So, though a Cahardia Glenody Hania. Dylan Highland counts a Hogan, a Sergeant Kito, gets up. Counts the topic and son again came Canahawk Cup. And McDade has scored one, Fachtig shoot, has scored a Fachtig. The Antigama on the Asafad. Darren McDade, which I shoot. Halfway to see Headla, Bratarashta or the Higgashoot. Now they'll both to Machinson, Machinson or Hurtkin, McBride, Farmore, Ockley, he said of David, a Kusa player, Hanish Eshtach, where we have an order attacked. It's Adam O'Neill to Tim Machinson, Panel and Novliche, they get Kunta in the meat, Tron Honda, have got 2 egg to cross the shoot. Martian Chansa Hall to get Keane McBride because the Chansa hoping to get kind about the green kick of Machown, Hasha shoot Lorna Hound. Joe Tavlin and Isha Rag Aaron Lynch, so Aaron Lynch for no the cheesy kid that shoot. On frame, if you could Keane will in row again. You're holding into Hahavastach, Chur Fock, Sticky, Brian Minton, the Stick, and Histach Mail of Audit, Mama, Keane McBride, and Histach on Mama, the Spots are hot, and the shot down share with the shot. A reach to Barnish and Hoslu Mach, Lesson Don Harris and Draston. Should go and kill. Keon the score and Sugda, Kunta in the meat, all quick Diaganish, for the score of cut. Agus and Vrogoff for Shisa get Kunta in the meat and so Agus Uvali or the Dakar Nishtov. You don't need to make Tachtaire here on the word, so Flessa. You married around the Vasa Hiedla, Kasha the Rishtal, Hornash. That's a good to Mac come from Davina, Kalnella, Harris and Davina and Sunaka. Kunta in the mean, she fired he's in Sunner Glug. Tamalele Leka he's in Sunner Cross already. The Dolgamadov. In Hisar Davina, Harua Yana Venishiget. Kunta in the me, if the Nadia, Kahal Hickey attacked the Stach. Rory Kinsella, Stachalar Wheel, one frame. Gimmer Teeple and Stua Hoshad, or Spots off hard to reach the cut. Jordan Morris, the Kahad Fachtig shoot. Bodish and attacked on kick Erika, her Lewis and Jack O'Connor and Gold Stacketsa, with Jack would speed a fair after Vorden, Council Corral for real. August Heaston Sunner and Dave Lean and Leroy, Robbie Brennan in a stack. Edeline and Sunby Shalora struck Egan on Clug stop ahead, saw the Barky on the food. On Clug stop ahead, Egan Ray Toad, the Rishan Mission saw Marha Aharu or Shul, Heaston Sunner and Dave Lean. Jack O'Connor attacked the Mach, August Ivan and the idea, Cahal Hickey attacked the stack. This is number 10, Jack O'Connor. Desha Halton, son get Cahal Hickey in ish, so turn the lap. Jack O'Connor attack the Mach. August and Clugs toss the Harish and saw the Barky come the food. Go to Mach, let's get talk about the so. Again, Mhór, the Machajo McDade the Machtan order, and Council Bolton son again, the Antigamaga. If the Fehe, Shin Nile Furlong, and Stachelorp, Shane O'Toole Green, Gumpun in Lord, Uvali reached the Casa people. Either Nis Fars, the Hiedland or Huder from King to the topic. Shin Cormac Egan, Congo from Sulach, Nilan Kaura, Hortigan Far, Eddie Lord, and such on Hona. And Council Cara Harris and Dave Lean, and Brew or Horror, and Hold it so. Old Frayne, Captain there, and Count more beat of shot to Stachelson again. Lord Low, will it Council Smacht again? Morris, the Squeal of Fair, and Council Stachelov and Vaudor and Son. Reverend Kinnick Cartuck and Son again. And it's Feder Vehe Gara going to Mellershin. First, Mashat von Kieler, Clara Score, Schneider and Tráchtaire, Tron Honda, Do, Kuitia, Glenody, Do, Yeg. So Sven Bork and Isha Reich, we've all such many Rory Egan initiative for the Prahudov. You read around of us here, like a about to go Huder Honkin, Huder Shees Nickly Hanagus, we spots our Haltica, Planchen Tite, and Sosadarna La. Marcus Dalton, and she feels good keen. It's kind of Bala Hestachnis, the son is needing more on doesn't have already a lord near our hold it so. Shane Tierney and Isha Gimmer to people and lead it out of the Kuig.
Fós a piúcad sa féidir os spás éigen de gáilt. Jordan Hayes chun scuile féireacht sa bhfuil níl fós gimar timpeall an stúan sa. Shella fós a cut sin Dylan Highland ra sé trasna na Joe an taobh líne. Ríist réon dul chun cína a dhéanamh ar gaiad sa. Dylan Highland fós ar líor hóid sa. Caithfar dul chun cín a dó cuaigh le nád a dóíag a buch lína mí anna hásta fad a bheith sití hir an sunní len dabhras an na scór na halt. Cormac Egan in isisiil for dagan díanamh. Tá sé fachta go Tierney é siúd ísisiil talabhaí a chaib bhreá ábhailt a scór na halt bhí sé sin a Spórt sa chéad le haige. Fós i gimmart timpeall sa idir lína da a cúig a háise ní len cóla a dúirte an sa an daobh líne. Chut chun ceann ard a chahabh isteach nuair a dagan Cormac Egan in is. Stúa búilte leis sin is Cormac Egan síl for dagan díanamh an féidir a spás a cháil. Tá sé chun luas a chur isteach an. Bhí a tííag sin Dylan Highland a chur an council ar fóríad agus sé sin útamáil ar fad. Tháiníocht sin caiilte chu. Nis Sean Brennan leis a gicamach. Hís san ar a daobh lína háisead. A lorg níl ar hóideach isteach ar buile Joe. Díoch ceán Jordan Morris take síor chun gicamach a háilt. Bhí leach duine bháil fáca stíigh sin Aaron Lynch á luas a gan baxan. Bhí Aaron Lynch a lorg níl ar hóide stíigach ní ráidir a fiochan chun cín. Nis an féidir le dagan dhéanamh. Sin cahal hickey fear a tháinig isteach an san tamlín beag ó hin. Bhí in éideagar chu am siúd ag Jack Flynn isteach a ríist de Joe Rory Kinsella. Annach chuil ar hóid fachta go Kinsella siúd. Gimar nahad slát a chaig gimar timpeall na Páirc sa. Dó ó chuig díag fós sa chur nádig a cúta na mí nád a dó dhéag a gin ar an baile. Úlach trompas na scór na fachta go Jordan Morris tránhóna. Ón Frein fiochan den féidir le siúd bearna éigen ar háil, teach an ceann a chur isteach sa isteach sa Spórt déanta go maithagé fachta go McBride na pasan na lág an topic McBride sa chun síos. Rí níad a chur lína fé héan agus háris an grasnáil agus bhí gimar go cap is sa. Cin McBride a bhí a fithir a chrom siúd déanta go maithagé an scóir sin na háilt. Agus Baharú eile le déanamh go cúta na mí hís san cúpla gansaí catúha hís san ar Dave lína cíhmí cé beag go tachtasteach ach brún is achar gicamach eile is sa. Ceann eile chur a háris an Dave lína sanna a ríist na concentóirí tití siarach bís beagró dhéanach an sa sé fachtaige ón Frein captéan líar ón Frein an council tóiste go bheith cheart háris an gasnáige. Tá le scór na is tachta tapigid sa a barcaí chun na fúd agus sin de cuairteoirí a háilt. Plug stop here ríist an ré teod mar ha na hunna de tachtasteach hís san ar a daobh líne. Harry Plunkett a tachtasteach an san in áit Shane Tierney. Siúd a tachtamach hís san agus hís san na cúnta na mí. Tá James Conlon a tachtasteach. Agus le Aaron Lynch a háthg amach tá leis Aaron Lynch take amach an san na cúnta na mí. James Conlon a tháinig isteach agus an clog tasna sa ríist na barcaí chun na fúdrán cic amach le tógad. Ceann bult ísisiil déanta go maith le líor hóid sin a bháilt amach. Jordan Hayes fear a bhuaigh an cic amach an féidir tachta níor beag éigentí anamh sa. Dó a seachtaíag le nád a dóíag an bearna oscailte go mór an sa barcaí chun na fúr sa tarna le. I leach tí scór fachta gan ar an bail an sa tarna le an broid chur a síos agus na cuairteoirí. Bhluch trombas na scór na á háilte is chun sa darna le. Sús féin barca raig Rory Egan féidir le siúdar dagan de chruthú an sa. Spás á háilte ríiste agus é scríbte go maith a get Dylan Highland an san agus hís ar a daobh lína cím bail a stór níor an hís an san sin Declan Kelly agus Mickey Hart agus marta go caiinte na chéile san. Ríist an council seo isteach sa spás é chu seo. Ríist an fear a tháinig isteach sin Conlon le fiochan bád a cháilte táras an gasnáin. Bhí sé stigan na ceannaige. Bhí sé stigan na ceannaige báil a cháilte Babhta. Léna Harúile le déanamh sa bhíse níl, cic amach le tógan go Conor Melia. James Conlon hála sé siúd isteach an san dómha a winna a scór bháin fachta go siúd inis. Cic amach le tógan go tapig an lán cholaí David Dempsey. Isteach an ábíl
Jack McAvoy fiechan chun cíine an drám castiga an tusa heile silir hód about sa. Suas féin Barker Raige, Jordan Hayes, leis an gachail Ulach trám na hód feici an versa trán honna. Ulach mór den Barker sa a Barker chun a chúd. Jordan Hayes is sé fiechan féidir leis rodéige de churthú. The Costantóirí tí siar go cúnta An Mhí, so the chiap na hód sin a hátarnás. I gobrú an a chuig ar fad. Harry Plunkett a hánig isteach san tamlí beag go hin siar reis a leis silir hód. Dó a hochtaí agan is le nád dó íag a chlár a scór. Rory Egan a dul trasna na Páirc sa a Laura Cormac Egan seach sa spás an féidir leis scór a chád a se a dul seach sa potí dain séarach ach ní léine ann an socha an leir hóid sin a chur Harrison drasnán an sé rís caiithn Tulach sa Tráchtaire sa Rory Kinsella leis a leir hóid a módíach an úsáid sa tarna lehacha a seach sa spás a sé fachta go James Conlon fu sé scór anna Yasin san tamlí beag ó hin bhí sé dul Joe an Mhór agus a rís tá sé stigin na cheann a rístige dul isteach Joe an Mhór sa James Conlon cúpa cos céim go tin san aige an cinna déanta go réit teod an san about san ach dó a hochtaí ag le nád dó íag bearna oscailte an sathagain caithigh úsáidí rodéigin dhéanamh inis an sa rodéigin de friúil Jack McAvoy hí san beidir éis siúd a chahabh isteach Joe imime le cairnó agus tíor hóid éig na chahabh an ardéid a Jordan Hayes Ulach trám ar a ghúil an siúd na bracrú dhéanamh den na trán hóna annach chun líor hóid feici heige annach le héimar heige go dísa Nail forlang an is fiechan chun cín Nail ní léon rá aige siúd ach an irid an spás líonta suas aige Costantóirí cúnta na míní féidir líor hóid a chahabh isteach Dara McDade sí faointe aimse heige siúd sa chluithe sa go dísa a sé fachta go Hayes a ríist sa sin éon fearrthá stúr go chainrad an sa trán hóna do chunta Uíbh Fhailí chun seachtán nach mór lánhallar a bhfuil a cúpla paiste an sin eile an chudusna lochfíochna take níos ó cúnta na míocht an gluthe sa agus há sé sásta leis an iirecht go dísa dó hochtaí ag le náid dó íag an bearna oscailte go mór sa Barker chun na chúd ach beag iirecht séráideach go bhain istan sa ige Harry Plunkett Beo had dul isteach leis seo hógant be kick séir an sathage seasta ar taobh na lábha cléan san féidir leis seo chur Harrison drasnán cadéirigh an réiteoir í sé chun rodéigid ará leis a Babhta san tí scór go díos sa tarna le ag an nuir an baile mar sin beag brúar an counta a chur Harrison drasnán ísisiú go maith Harrison drasnán agus go crín go maith an san ige Harry Plunkett déanta go maith aige siad na bádíine se há testáil sa Uíbh Fhailí trán honna há cic amach le tógad an raibh sé ísisiú leis an gealta raibh sé John Cleháin sin Cian McBride an achtan áda an hálád mór aige déanta go húta chu fadaige an paslábe gur chun cíine san ón Mark níos congra chun Dave líne sin Sean Rafferty meachtar an sí a ríis an féidir le an líor hóid sin a hátar neis Rafferty déanta go maith aige an smachta chumaidir a líor hóid sin a ríis congra chun Dave líne sin James Conlon hána sé siúd isteach sa gníomháin agus é anna eála chur fada sa chluithe sa go dísa leis an bhróig isteach sa baiste tíir Jordan Morris Harrison drasnán gan éon dearú an échar an citóg sin a sé allíntaige Gimar go húnta chu fad Jordan Morris go chainbáta go bhainte an líor hóid istigin san níl éon mí in nécharid an bhróig go chur leis Harrison drasnán agus athróí anna bhíine go Jack Flynn a thugann Tomás Mac sanna go cúnta na Mhí agus Conor Duke a cataisteach Chluithe anna bheith imar go Jack Flynn go dísa é Tráchtaire san déanta go maith aige Conor Duke in is fáil chance mhús Mhór san láir chuirteach cic amach le tógad ag Conor Melia dóna éideag inis le nád i tídíag ar chlár scóir tuthagad Count fan Bórt amach fad an áda le oké jogi bise go bisi go dísa sa chluithe fachtaige cúnta na Mhí suas féin Barker reise sinné ifri fé cúigan is Conor Duke ní teachtíireach an mhuidir Bark ní teach an scóracha tá teach an scíle fé leis an citóid Count mór mí seolta suas sa Spéin san aige is cuma san an bearna oscailte có kickmach le tógan tuisige Melia a ríist na bisí á háilte stocha ag cúnta na Mhí sa chluithe sa Spórt an ládrocht agus an neartacha có timpeall láir a chuirt Brian Minton, Jack Flynn, sé díreach take amach san imirt agus Cian McBride chain báilta go déanana líor hóid amach bíonn tú cappaí os Jogi Tíor agus san sele végan tá seantal ar bád in is sa go bhfuil a se le fada ceann eile hátíh le cehar díag sin ón Fréin
Cúpla push céim go tin sanna gach déanta go maithaige. Lee Pearson, captain in there, Diller Hutchin of Halter Nash. In check a hoot brewer her own friend in her Hutchin a hurt wig. Who volley this cheer Tráchtaire as a Garamach and Nifed lot Tráchtaire Necher. On number Cabrewer Horror. Cút in the knee Laura Gregan Mission Sashin, even the Hania, Rory Kinsella, and Council for Air 4 Reel. It was Neil on the for Air 4 Reel, could Tron Hona Marshall Nivesha, Roll him off. Robbie Brennan, Heaston, Dave Lena Beshasasta. Come after the Togan to Michigan, Amelia reached. Over shoot, go climb bout to go be and kick him a hound. Good enemy, whole lodge of the Mhór hurt. Can they bolt to Meath and son get Northern Law and the Bishi hot after. Shillabitson, Marcus Dalton, Cashel your hutch for from Keen, the Antigamaga. Let's Hughes the Brogue, with Shellava hot to Sockon, Fiddler, the Hoop saw, but Chancer Vodka, Uvali, Caffer Count the Hot, Council for Harrison Drasna, the Lachiancer Vod and Sunaka. I had sauce to go out and Council for Harrison Drasna. Stolen go be McDade reached to be on the Babhta. She lived with a cool Diego be on Shindara Flynn. Aharua Yan of Heaston Sunday again there in Bala. From Niall Furlong a hug to Machaka because it was an idea going done at Tráchtaire. Number 19 Owen Dunn replaces number 20 Niall Furlong. Niall Furlong a hustling and go ahead Cathal Gans even the Fehe shoot Tráchtaire mission so. No Mati Craiga in Mahriga shoot. One done at Tráchtaire, a shoot the Mach Laura Hurtson is better go Garo Session, a should brew a higher, the kick in the Mach and Tron Hona. Sean Brennan and Ishkone Shah of Bola Mach, Cal Nishal, the Antigamaga, Cian McBride, going in, straining Ehers, going in a Shasta, Congrachta. Jerry Garretor and Sunday, Shanson Sundaga, Dave Volley, or Hutch and the Hotter Nash, so Sven Barker, Reisha, the Nishna Barney, or Huskell to Machansa. Again, Cúta in the Mhí, Shin, Rory Kinsella, and Cathal Gens even a Hania, Caddy hitting a Machansa, so the Domhnaigh, Chancer Vodka, will look Customary for Titum Shear, Morris about Saleshi Kitoi, Harnish and Drasna, V Chancer Vodka, Sundaga Morris, after Jordan Morris and Reach, the Crahuna 5 in the Agus and Togan the Deshna. Bartella le Tráchtaire, Easton Siller, Dave Lean, and Ishiga Cúta in the Mhí, the Shachtiag, Killian Smith, Agus. Jason Scully at Tráchtaire going second divan. Lanomi the number Cafolin. Canella Bolt to Macham, Joel Laura Hurta, because the Northern Lish far more Honey Stach and second divan. Should Owen Dunn, the Antigamaga. Gair Gaulish and Laura Hurta, and some Befa Queen of Tomlin Buggen Osmar. Failure Hoda Huigamathi Brewer. Jordan Hayes and Ishit Sut, Tron Hona, Besha shoot. Yeah, up the colour hot Tron Hona. Ain't stopping, Necher Lish Hard, the Antiga shoot. Harry Plunkett score of odd Fachtig shoot, Osna kick in the Sierra. Jack McAvoy, Shachalar, Beile Reisha, Ultimaleg, der Shulni, der Retor Fakenecher, Marcus Dalton, and Ishit Fechen the Fed, Le shoot, Rodegin to Perhood, such on Hona. Doa Fehe and Ishlet, Nordic Hardiag, Barnum, Morgree, Oscar Tika. Shachas Sponsor Reisha, Rory Egan, did the end of Gama. Custom Tory, here in Sunday, Cúta in the Mhí. On Jabbarolas go gachta in cut, not be kept over a vet, not be kept over in or the handle your hold Harrista. On Tanner Fadian to Mach goes Hashem go blue dive. Jordan Hayes, Shell Fachtig shoot, Congrachta Lina Daha the Cluig, Cooper score Fachtig Gadis, Players Sagas, Cooper score LT to get Hashem go brew on the Bahar Fad, Achim Council well. Mia, but Tishan Council, and Council in Harris and Lena Derry, Gachnishna Hara, and Tachtan saw, even if he had and so the Tráchtaire and the Meath and Jason Scully, Brian Minton, Tráchtaire. On the Meath team, number 24, Jason Scully, replaces number 8, Brian Minton. Agus Brian Minton in Isha Hog, the Machaka. Agus even a shaft here, Killian Smith, Tráchtaire. You know, Kieran Caulfield to be a Cathal Gans, even a shaft, because Rocklanta. Cúta in the Mhí or all Brian Minton and son. For the captain shed, we done a hostler fad that she made him there, push that cheat enough. Agus and Bode, a Honix and Kiedla. She kick him off the token to get Sean Brennan. Doa Fehe and Nordic Hardiag and Smoss off hard to reach down, kick him off and Sahaka. Bruinson there, Seamus Lavin, so reached. Volley, Chifley Roach and the Hotter Nash and Laudruch the Hage, Cúta in the Mhí. It's a big roll order keeping the park in such on Hona. Conor Duke and Sinfara Honey Gestack up in the between Homa, Maurice, Yakershaw,
Lane strainer, tussa hedol, sus fan Páirc, Costóirí titim sheer na cúnta Bháilí. Ach déanta go maith an bátas in the cut. Cúnta Bháilí is sheer to dagin dhéanamh ní chíme na harú a dhéanamh vísan sanar David in a cut. Titim mit tSaoir in Páirc chun na chúid dó fihe le náide cahardíag. An cluthe is dóch gur féidir a rá búid sé búid an le get cúnta An Mhí ach neadar go fáil, neadar ríis. Fidir éonú tarlú, os gúnar fada sin. Harry Plunkett. Cansan búid a seachas spás an sunna gach an numach go chuir lear hót an agus regular hót an Harry sin lína dérig. Go léon brú lear hót, go léon brú an echar an na Costóirí. Agus speicí go machaile le tógad to get Sean Brennan a sé tachta machan leis go tapig it sa. The kicking amach go brú go mada. Sean Brennan, Sean Hona, done chud is smó, ceann eile bút amach an sunna get ceann aine as a fad. Seachas spás, agus a seach cháil áibid son. Cúnta An Mhí déanamh go maith agus an obair díanta gar éidigh amach gan dal. Cillian Smith is fear baile an chosleán, siúd dul sus féin Páirc. Féidir lo, bád eile cháil, tá fás á cháil ríis an sáca sin. Jason Scully chun scór a cháil, tá scór fachtaigh siúd. Ceann aine as fachtaigh Jason Scully about the son. Agus Ulach Trump is the score na á háit ige cúnta An Mhí an susta darna le. Éon scór díag fachtacha sa tarna le agus ceann bháinna go sun leis an brata ráiste ardathe do Uíbh Fhailí ní nach cúd scór fachtacha sa tarna le agus sin éonidir fríochta clár a scór dó fé héanana is le náide cahardíag agus cuoinnig siar leis tí tíad an chiad le bhíidir chun cíl le cháfuinte agus bhíidir gimar go húnta chu fada fad an báide sin a chuig isteach for sé stopló. Owen Dunn a hádig Stachanson, siúd a caithfh gensa íomh an 9 trán honna cúnta Uíbh Fhailí. Trasna ris a ráis an lína cosanta chur an arda. Ige Costóirí An Mhí a ríist. Jordan Hayes I cúnta lear hóda. Dara McDade, tíotar dagan na chorthú. Cúnta An Mhí sit a siar is níl mór an dáir a teachta machchan sa. Rís fefa cíine fan féidir leir hód áir de chahabh isteach. Mar teach chun teachta níor dhéanamh a gútamáil timpeall leis leir hód an sa. Sin Joan Cool Tairblín an sa sin fear a tháinig isteach a rís de fiche caitheann san Harry Plunkett a scór a bháin aimse ag a siúd bud teach chun ceann eile cháil ceann aine as bhfuil sé congracht an bolla níl an ceann san choréir fóríl an sunna rís Costóirí tití siar agus leis sin leis a so ceann aine as aimse an son James Conlon a sé siúd. Siúd a fiach an domination féidir leis áit a cháit ar nirm den chiad lá heile. Sé teach a chluithe sog gus fá scór a cháit. Sé anna hásta le sin. Agus gan dá big Robbie Brennan hí san ar a Dave Dean agus an bailíochta há taobh san Conor Gillespie, Shane Supple agus Carl Manning. Leis an súd anna hásta hí san ar a Dave Dean. Dó a fiche dóil an áda cahardíag an count san bút amach a ríist ige Conor Melly an áda leos Cian McBride. A chuin lear hóid a chuig amach ige an nach mór bút a trán hóna ige. So it's Fan Páirc a ráis a the seachas spás an Costóirí tití siar déanta go maith ige Shane O'Toole Green a lear hóid sin a smachtaún san. A bhí mar an brastin san go méidir bach bád eile có. Owen Dunn ar a lear hóid. Go dún stracha ó Owen an son. Hí san a Dave Dean and san Robbie Brennan a rálas na himreoirí brú á chur lear hóid an isin sa. Dó a fiche dóil an áda cahardíag sé chuún a ríiste an fear cían na gánaí an bert cían na gánaí bhí ceachta marrála na chéile. Jordan Hayes agus Cormac Egan a bert a chuir tíalt an a chruig ar fad. Sus Fan Páirc a ráised. A scór all organiske Plunkett a bhfuil ha scór a bháin fachtaigh siúd tá sé meach leis chitóig bouta sa leis chitóig an count san na fiachan go maith bhfuil tá sé chur a Harris an bras ná aige é siúd a déanana go maith ó tháinig sé isteach Harry Plunkett. Slúla cúg ná tíle dul is sa chluithe sa náda le Conor Duke fiachant idir leis na hóid na hátar náiseach níl raibh sé ábhta Dara Flynn ní chance san an scór a háid agus siar right sé Dylan Highland trasna leis chitóig spás a ríist á háid sothage Uíbh Fhailí chun scuaile sé fé scór Plunkett a scór a bháin aimse ige leis chitóig go teach chun ceann eile háid agus tá an siú scór aimse ige siúd ó tháinig sé isteach. Siúd a déanamh anna bha. A tharú eile dhéanamh hí san ar a Dave lína ar né Aaron Levy teachta isteach níos le cúnta Uíbh Fhailí. Cíhí cétha a thug deachchas an clog stoppa hen sa Páirc chun na chúd.
agus Uíbh Fhailí díag sin dar a flin áthg deach at golóir go scór das aimse ag siúd ach de seo cháilte ar an Mhí leis. Nach leis an réiteoir is chun tús a chuir leis an nimmer a ríist. Agus an club tas na ríist an sa barcaí chun na chúd agus Sean Brennan is chun ticeach le hógad. sé gead seach sa chúna leis geant chumbracht an Dave Líne an cadéis sin íana go fáil. Sna rialacha ó ceohan na scór fachta go siút sa chléis na chomá. Á scór anna as an immert ach bút má leis líor háda háise den is. Agus beag de ge Jordan Hayes nó ag a chruthú an sa a scór títe ge ha cúpla ceann fachtaige ach bhfuil ceann eile aim sin sanna ge tá. Jordan Hayes go mas sa chléis sa chafar méid san ará. Ulach trán aber maha a bhíige Uíbh sé tachtán barsan trán hóna. Sa bút mach a ríist McBride a mecht an arde. Sa se le fiscal go sun. An ládracht a has a versa. Se mecht fada leis an módíireach. Seach sa spás a ríist. Bertfach is stíige chun ceann lísio. Is stíige sun de Costatóri. Útabá leigad ar siú Jordan Morris mi ceach gar sesin. Chur trasna an buscin sunna ge begéireach ar le. An sa conní bheith a se glad sunna ge ón dun. Jordan Morris hí stíigad sun bhí sé bheith cheachn líor hóitin a chur trasna an buscin nach a tíú báide aim sé gar. Dó a fehedó le nád a seachtaí agur clár a scór an sahagan. Si go lár buile háisiad í le deabhar an éachar ar chunta Uíbh Fhailí has go bhfuil rás rite sa chluiche. Fós i do capáil do craibh line a tacht. Se tacht an a hapig dóibh. A se ceannach ar síos go do seachtain crú gibrí dhéanamh. Dara McDade dul trasna ríist. A mí fiochan síos ar a glogan is an sags an réiteoir chomá. Hás aige cúnta ina mí bhfuil a bhóthain dianta cur clár a scór. Dó fihedó le nád a seachtaíag. Nuair an bailin is an sa. Fiochan den féidir le deir a chur leis an gluthe sa. Jordan Hayes. Búilte leis lína dahad a cúig. Babhta bhain eile. An na chluhéimir ag a siúd. Sinna fiochan féidir le báid a háilte agus crotéigeanna chur a clár a scór. Chaine tití a siúrga cúnta ina míle bhí géin seans ar bháide. Ceann eile dul Harris an drasnáil an sun diant go maithe an scór sin a bháilte agus an scór tachtó Uíbh Fhailí sé sin Owen Sawyer. Fiochan síos ar a glog nó go eile chahabh an sahagan Owen Sawyer a gaim siú an scór sin. San búilte mach a ríist an scíte an sun kick amach a há ge Sean Brennan. Sais kick amach ta spánta trán hóna ge ísisiil ard cumach. Bé áit bhí sé tastáil bheith chur a líor hóda stachan. Agus déanta go húnta chu fada ge trán hóna sí sa bháda trán hóna le cúnta ina mí. Ruairi cinsile dul suas féin Páirc. I siúd anna eáil a chomát trán hóna dó fihedó le nád a hochtaí agan sa. Agus ruairi cinsile a castan fríar is san í léin. Dawan é chur cúnta ina mí is sa hás chun bhfuil a bháin dianta cá an overcrún dianta. Owen Frein, captain in earn, which I can squeal a fair ear half feet to top. Cowboard sort of start to the get coming the Mahasa. Earlier Hodson in the will Neil Visheshing, Colbrockton Bulla. August Easton or Dave Dean and Neil, Robbie Brennan, August and Loch by the Shifter or Hosta. Capus Hennig, the ref session for a Harrison Brasnan. Nothing count Lebola Machi Sigurdsson. Initially get Conor Melia. Lochland to cúnta ina mí feared an ball and so Buchley Og as well. Like trust gas go soon back to ball Sean Hona style up Samar. On the Parky could the the Lorgan board Sean Hona agus a mates in the Antica. Can ele ball to Mach. So on John Tablin agus on the ball and suddenly get Jack McAvoy account. Get in Sunday Dr. Réiteoir back in there for Jordan Hayes done so Sven Barker so the door the better got taking the fur clár the score most fader low in Echer agus leis sin gan banan séte an sa I Barky chun the food. No, a fehedó le nád a hochtaíag an bheartdianta an bheartdianta ge cúnta ina mí an ardú céim le buinte machacha an a thora ar fadin sa trán hóna scór mór míte chur a susatarna lechacha bhí dó a naí a cothage le haim dó a fehedó a chréich níidir le beisiad an a hásta a dul suas féin Mhór trán hóna do cúnta Uíbh Fhailí bhí nád a naí a cosúdaige le haim nád a naí a ríiste sa tarna le a chustócha Ulach Tráchtaire this morning attacks the Tárna lehan so the cúnta ina mí bhí nua cóbar le déanamh ag Uíbh Fhailí ní rád rábal a tacht níor sin íanamh mar sin
siad cút den Mhí. Tháinig go barcaí chun chuúd Trán hóna bhí jabla déanamhacha an jab sin dianta agus an Ulach Trántas na scór na fachtaige Jordan Marsdorf Trán hóna. Cáir tacht típla na Páirc fad. Cúpla scór fachtaige Donald Ceol, Bád fachtaige Brian Minton. Cúpla scór anna Ias fachtaige Rory Kinsella. Owen Frayne, Aaron Lynch, bhí ar fadán Trán hóna na cút den Mhí ar a bhí se a testáil ar clár a scór. Iarach dianta sacha, an chluitheá bhachtant, bheachdiantacha, na ardú céim cuite amach, an bhíonn se chu. Mar míle bhaga for fad a bhí líon ag baile a fiochan ar a chluitheá as bheoh Trán hóna amach. Anna bhór gan dáta cút den Mhí, a fiochan ar a thoraíile, ag cáilsa seo a seachas spás, cad a héití amach sa, Rás Búrtacha, ag cáilsa bá, nada heisteach sa bháde. Héití amach sa, bhfuil beag breá ab de scóraáit agus ní léon strain an échar ar a cáilsa áit, le cór an bolla. But a Harrison Grasnall in Sun in the lead tacht amach and counts short shachting back there, but shut down Sherach as Harrison Grasnall, count on the Asafad, and Brata Rosh to order him sudden turn about the Tron Hona. Rahania, Jordan Hayes, Cheshire Lushtach, Jordan Hayes, Leshadurn, Congrupton Bulla, August Harrison Grasnall, score on the Asfach to get Jordan Hayes. You faculty the other beginnish, Ach counts her, Stach Savade, can he hit him a so? Will your hold more meat to Huggins and counts and bought the Stachs in the Antoniga. A recent spáise hátácha idir an stúa agus an lína fé héan an council shot the stack agus an orders is spare agus Harrison Grasnall count on the Asafat to get the enemy agus in the right shot spáise hátácha is sucker is she's in is Congrupton Borden so a Stigalar wheel agus Harrison Grasnall piece of gross hair on from Sunday Vegna Costori no grow Yemach and Sasha Fachtige Owen Frayne captain near known Frayne and council Toste give a cart Harrison Grasnall again on the score in the initial tackle on the shot the stacks spáise for shot. The recent Farah Hoddig is Shachshin Condell if you can border hot, it's Harrison Grasnall. Disha Shigan for Fada Fatsa Gadisa, Lesha Roig, Sebastian Chair, Jordan Morris, Harrison Grasnall, Alain Darwin Echer, on Kitokshin. Ashaga Ali for God Ellicott, has false all hot to recent Sarkashin, Jason Scully can score a hot cross score, Fachtig shoot.